Selam aleykum, efirde Ayşe Şulakova. Biteyatхан haftanın neticelerini, esas hadiselerini beraberlikte talil eteyik. Olar vakit ahır olgan yerde. Инфаркт миокарда хасталығы sık rast келе, адамлар параличке оғрай. Sıcakları көтеріле, балаларының sıcağı ola. Bir asır devamında adamlarının canlarını kurtarganlar, Kırım'ın tibbi acile yardımı 100 yıllığını kaydetti. Ne sebepten COVID hastalığı arta ve ne vakit pandemiya yenilecek? Bugün afsuski hastalık hafta 5'ten 10%-ға arta. Kırım Rospotrebnadzor idaresinin reberi Natalya Penkovskaya Millet telekanalına bergen ekskluziv intervyusu. Sonki mile en ağır ve pahalı. 28 yıl keçti, biz alada gazsız yaşaymız. Prezidentin müracaatında seslendirilgen gazifikasiya çareleri Kırım'da nasıl amelge geçirilecek? Yarıdan çok ketti. Biz bunu hepsini Allah rızası için etemiz. Mukaddes Ramazan ayı ruhi ve beden cihetten temizlenuf vakiti. 100 yıldan ziyade ok sıralarda beyaz halatlar kiygen karamanlar. Olar epidemiyalardan korkmaylar, özlerini ayamay küreşmege hazırlar. Daqalar sayılığı olgan vakit, olarının şu anda alıngan kararlarından adamlarının sağlığı ve umuru bağlı. Acele yardım hadimlerinin işi nasıl ve neden ibaret acaba? Bu aktan növbeti kelefhamızını seyretiniz. Alo, Kabulna 48, Kursak ağırtısı, Kubik gryjası. Hareketler algoritmini endi ezberden bileler. Tamam bu hareketler hastani ve ekimni bağlay. Merkezi dispetcherxonesinde müracaatni kabul etken son bu yol tamam böyle tizili. Bu pluslar yanı müracaat demektir. Kırmızı olsa bu acele. Sarı kabul etilgen demek. Hemşire haritada boş acele yardım brigadasını көздете. İş gruppasının yolu ve bulungan yeri hakkında malumat daima yanartıla. Sık alda infarkt miokarda diagnozu ola. Eğer paraliç ya da sıcak yüksek olsa bu acele. Balaların sıcağı көтеріле. Brigadanın ekimi adres ile talonunu almağa aşıqqa yolda olarını hazır olgan Zimanivi acele yardım maşinası bekley. Reanimobil maşinasının içinde kardiomonitor, defibrillator, ata vakumlu matras var. Her şey Zimanivi standartlarga uygun ve hastanın canını kurtarmak maksadı koyula. Подстанциясының uyken ekimi Seyit Abla Khalilov böyle grafik boyunca 20 yıldan ziyade çalıştı. Kırımga kaytmaktan evvel ise Özbekistan'da pediatr yani bala ekimi edi. Şimdi yarjinadaşlarının tecrübe paylaşa ve vesikalarının çalışa. Adamga yardım gösterilgen soң yengilce ola ve adam ozu da tinçlana. En sade misal bronxial astması olgan kadınga yetip bargan edik. Yardım gösterilgen soң onun birinci sözleri böyle edi. Biz nefes alamız ve hatta bu akta düşünmeyimiz. Emde evde bala doğuvunda oldum. Balanın birinci sesi tesürat kaldıra. Tibicilerinin kundelik işi hakkında hatırlavlar toplamına yanaları koşula ayrı yerde pandemiya ile bağlı de var. Birinci sınıf холера. Eğer biz ondan keçken olsak, demek hazır edik. Episi emirler birden keldi. Herkes anladı. Koçalap kiyimlerini elde ettik ve çalışıp başladık. Çünkü acele yardım tamam bu taraftan ayrıla. Biz her şeyge hazır olmalımız. Böyle şehir altında tek Ahmetçik'te 8 podstansiyada gece gündüz 52 brigada çalışa. Bir yılda onlar 250 bin gece çağırılıvga yetip baralar. Bu çağırıvlardan 3 binge yakını infarkt miokarda. 9 bin bu keskin kirurgiya hastalıkları, 15 bin bu yaralanuvlar, 2 bin kazalar. Bu biz ile kurtarılganlar. Biz hepsi kazalarını hesapka alamız. İşimiz pek çok. Bu sene Kırım'da birinci acele yardım stansiyasının tebeli koyulganına 100 yıl toldu. Rusya acele tibbi yardım hadiminin günü adiyatınca aprelinin 28'inde kaydetili. Ama Zenat bayramını tek bu sene tesis ettiler. Koronavirüs epidemiyası en yüksek derecede olganı vakit böyle teklifini Vladimir Putin seslendirildi. Bu federal bayramdır. Bunu Vladimir Vladimirovich kaydetti. Ve siz ağır vakitta adamlarga birinci yardımga kelgenlersiz. Sağlıkla bağlı her şey sizin kolunuzda. Siz insan canını kurtarmak için altın gibi kıymetli vakitini doğru kullanasız. Binlerce adamlarını kurtarasınız. Hususan bu sene pandemiya vaktinde.
Yılның sonuna Qırımda 16 yanı acele yardım станциясы için temel konstruksiyalarını yerleştirilecekler. Eveleri o yerde tebi infrastruktura yok edi. Biz kerekli şeylerden tolusının komplектация etildik. Donatmalar, автопарк daima яңартыла. Bu yıl президентның federal toplашуға мұрачаатыны диққатнен dinledik. Анда башқа чәреlerden gayrı, әлі аз olған ерлерге тахминен 5000 машина yollanılacағы bizni quvandırdı. Evvelki malumatlarga Koreya yarımadağ'a 100'ge yakın yanı maşina etip gelecek. Bundan da gayrı sanitar aviasiya sası da inkişaf etmekte. Yılının sonuna Qırımның esas hastahanelerine yakın yerde acele yardım gösterilüvü için 20 tekuçlar meydanı yaratılacak. Коронавирус да кері қайтмаға істемей ғалиба. Аксине біраз да қавилеші. Бір суткада хасталарының сайысы 100-ден артты. Бұл хиянет хасталықтан да не беклемек мүмкін. Бұл ақта Қырым Роспотребнадзор идаресінің ребері Наталья Пеньковская тариф етежек. Милет телеканалына берілген махсус интервью. Наталья Александровна, здравствуйте. Добрый день. Заболеваемость коронавирусом в последние недели растет. Число выявленных случаев перевалило за 100 в неделю. Можно ли считать это третьей волной? К сожалению, действительно, статистика заболеваемости последние дни оставляет желать лучшего, имеет тенденцию к росту заболеваемости. И, к сожалению, мы говорим о том, что у нас в Крыму это вторая волна. Благодаря тем проведенным мероприятиям, которые были реализованы на территории субъекта в апреле-мае месяце, Крыму удалось избежать первой затяжной волны эпидемического подъема. И сейчас для нас характерна вторая волна эпидемического подъема. Она началась во второй половине марта. И сегодня мы, к сожалению, фиксируем рост заболеваемости, еженедельные темпы прироста от 5 до 10%. Когда мы выйдем на весенний пик заболеваемости и когда ожидать спада? Очень сложно прогнозировать, когда мы можем выйти на пик заболеваемости второй волны, либо ожидать ее спада. На сегодня, как я уже говорила неоднократно, новая коронавирусная инфекция, весь ее эпидемический процесс на территории не только нашего субъекта, но и в целом страны координируется профилактическими и ограничительными мероприятиями. И от того, насколько те меры, которые прописаны на территории субъекта, будут соблюдаться, зависит вся динамика эпидемического процесса. Сегодня новая коронавирусная инфекция – это не вакциноуправляемая инфекция, потому что количество привитых у нас, к сожалению, не позволяет говорить об достаточном уровне коллективного иммунитета. Удастся ли посредством массовой вакцинации достичь коллективного иммунитета? Достигнем уровня коллективного иммунитета, когда количество привитых у нас будет не менее 60% от численности проживающих на территории субъекта, плюс те лица, которые уже перенесли новую коронавирусную инфекцию. Все это позволит замедлить распространение вируса и, в общем-то, снизить достаточно уровень заболеваемости. Сегодня, к сожалению, количество привитых на территории как Крыма, так и Севастополя не позволяют говорить о том, что популяционный иммунитет достаточно высок или достаточно сильный, потому что количество привитых, к сожалению, даже в тех группах риска, которые подлежат иммунизации, они не достигают сегодня даже 20%. Какие регионы Крыма сегодня лидируют по числу заболеваемости коронавирусом? К сожалению, у нас в лидерах по росту заболеваемости новой коронавирусной инфекции уже несколько недель кряду остается Алушта, остается Красногвардейский район, остается Нижнегорский. На этой неделе добавился Советский район, добавился Раздольнинский район. И в группу, скажем так называемого эпидемического риска подошли такие регионы, как Ялта, Феодосия и Кировский район. Есть по-прежнему завозные случаи. Усиление санитарно-карантинного контроля будет осуществлено еще с 1 мая. То есть меры контроля за лицами, въезжающие на территорию Российской Федерации, в том числе на территорию Крыма и Севастополя, будут ужесточены. То есть все, кто въезжает из-за пределов Российской Федерации, должны будут двукратно сдать тест ПЦР на новую коронавирусную инфекцию. В течение первых 5 дней после пересечения государственной границы Российской Федерации
с интервалом не менее суток. И свои, естественно, результаты подгрузить на единый портал государственных услуг. То есть лицо, въезжающее на территорию Российской Федерации, гражданин Российской Федерации заполняет свою анкету, подгружает ее на портал госуслуг, и туда же в дальнейшем загружаются результаты его тестирования. Будут ли ужесточаться меры к турсфере? Хочу сказать, что наша туристическая сфера с прошлого года, когда мы начали говорить о пандемии новой коронавирусной инфекции, работает в довольно жестких условиях. И в этом году все те меры предосторожности, которые принимались нашими отелями, гостиницами, санаториями, они остаются актуальными, в этой части ничего не меняется. Единственное, на что мы обращаем внимание наших туроператоров, наших ательеров, наши средства размещения, это то, что если в прошлом году мы исключительно рекомендовали лица, которые приезжают в санаторно-курортный комплекс, чтобы у них был сдан тест ПЦР, и они могли его предъявить перед поселением санаторно-курортного учреждения. В этом году им рекомендуется при себе иметь либо тест ПЦР, сданный не менее чем за 72 часа до поселения в средством размещения, либо иметь на руках сертификат о иммунизации двухкратной, либо справку о перенесенном заболевании, либо справку о достаточном количестве уровня антител для того, чтобы снизить риски на этот, скажем так, высокий сезон курортный, который мы ожидаем в Крыму. Президент страны Владимир Путин с 1 мая по 10 объявил выходными днями. Как это повлияет на распространение коронавируса? Если вы смотрели в прямом эфире обращение президента Российской Федерации, то это было сделано с той целью, чтобы максимально разобщить население, проживающее в крупных городах, в крупных регионах. В этой части, то есть любое разобщение, оно влияет на снижение уровня заболеваемости, и мы ожидаем, что, конечно, эта тенденция позволит несколько замедлить темпы роста заболеваемости и стабилизировать ее. Одна из последних ограничительных мер – это масочный режим. Как вы считаете, сколько нам еще придется жить с масками? С масками, к сожалению, нам придется жить достаточно долго. До тех пор, пока мы не будем говорить, что новая коронавирусная инфекция стала управляемой инфекцией, и что мы не регулируем ее уровень и эпидемический процесс ограничительными мероприятиями, респираторным этикетом, социальным дистанцированием, соблюдением тех или иных мер. Поэтому с масками нам придется жить долго. Наталья Александровна, спасибо за интервью. Спасибо. Ярыдан зиядысы кечті ораза байрамға бір аптадан біраз зияде вақыт қалды. Рамазан айы девамында günahlardan boşalmaq ve Allah'ın rızasını kazanmaq için da vaqıt eksile. Ayının sonki 10 günü devamında iyilik yapmak da ziyade mühimdir. Bu hayriye işler yardım ve afu soraf için vakıttır. Tafsilatlar levhamızda. Дерслер бітті вышыда япылды, әнді рухи жиеттен мүкеммелешуф үшін вақыт келді. Асановлар айлесінде дини анянелерге ве ислам дегерліклеріне бұйық диққат айрыла. Дуаларны бераберлікте угренелер ве оқуйлар. Мұқадес Рамазан айы девамында эпсі ораза тұталар. Біз бұны Аллахның ризасы үшін япамыз. Она ишаханларның оразасыны қабул етсін деп. Ридван 10 yaşında 2 yıldan berli oraza tuta. Ana babadan ve tata ağalarından örnek ala. Küçük olğanı sebebinden bir kaç kere oraza tutkanını unutkan vakitler oldu. Ораза байрамыны сабырсызлықнен беклейм. Бізге мұсафирлер кележеклер. Біз де баражамыз. Шең олажақ. Bu ailede her şey beraberlikte yapıla, hatta iftarga hazırlık. Bugün akşamlık kelin aş pişecek. Bu Asановларның en sevimli aşı. Allah'a sevgini anam aşladı. Ve bunu men anamdan ve bitamdan gördüm. Gelecek nesilge ballarıma da aynı şu şeylerini öğreteyim. Ramazan ayında Kur'an engen edi. Şu sebepten Müslümanlar bu ay devamında dualar okumağa, ezberlemege mukaddes kitapны çokça okumağa gerek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sayılı dostlarımız. İnşallah gelecek 2 ay devamında biz sizin beraber mukaddes Kur'an-ı Kerim'ni okumağa öğreneceğimiz. Allah hepimizge yardımcı olsun. Adettince Ramazan ayında Kırım camilerinde Kur'an okuv dersleri geçirile. Lakin pandemiya sebebinden çoğusu din hocaları online şekilde geçtiler. Lila Seyit Mehmetova dindaşlarına distansiyon şekilde öğretmege alışıklı. Şimdi Leyha'da 300'ge yakın adam iştirak etti. Onların arasında başka memleketlerinin vekilleri de var. Bu dersler içinde biz ariflerden başlap, onların telaffuzlarından başlap, inşallah sonki derslerinde biz endi Kur'an-ı Kerim'ge yavaş yavaş geçmege inşallah
ниетленеміз. Мукаддес Құран Керимімізден ғайры біз дәрістеріміз черчевесінде ислам асасларын да яваш-яваш аңлатмаға тырышамыз. Ихляс Куранның 112 сүресідір. Бұйық дегіл, ислам діні иле танышув сықалда bu дуадан башлана. Ярышта иштирак etmek için bu kızçıqda ayını onu seçti. Mukaddes Ramazan ayı şerefine Vatan Sedası Radyosu'nda 12 yaşınaca balalar için yarış ilan edildi. Kameraga bakım dua okumak, bunu yazmak ve videonu radyo muharriretine yollamak gerek. Her bir iştirakçıga bahşişler verilecek. Mayıs 3 gününde biz yükleyeceğimiz Instagram sayfasında ve anda bizim подписчикler, dinleyiciler mi nasıl aytayım? Onlar anda like koyarlar ve son Mayıs 17 gününde biz endi galipni bileceğimiz. Esas bahşiş bizde Kur'an-ı Kerim olacak olsa. Oraza vakitinde Müslümanlar kunduz aştan ve suvdan vazgeçerler. Mütehassıslar doğru ve faydalı aş hakkında unutmamağa tavsiye ederler. Energetik güçlerini doldurmak da pek mühim. Hususan koronavirus pandemiyası ve başka virus hastalıkları mevsiminde. Vitaminler, qara zira yağı, omega 3. Çünkü bu aminokislotalar yemekten aşıla. Vücudumuzga tıştan kelmey. Keçken sene olğanı kıbı cemilerde iftarlar geçirilmey. Lakin adamlar kahvehane ve restoranlarda ya da evlerde toplanalar. Recirkulatorlar бар, odalarının büyüklüğüne göre tavan, kabular, kürsüler, masalar. Her şey maksus irinde ile sürtülü. Sofralar arasında gerekli kadar mesafe kaldırıla. Kamır kıyma ve aşçının çeperilleri. Kırım Tatarlarının milli yemeği yantık böyle pişirili. Bu restoranda yantıksız hiçbir iftar geçmey. Yantıqның екі tarafı kızgargan son onu tavadan alamız ve onun üstüne sarı yağ yakамыз. Evvelleri bu restoranının zalında 200 kişilik iftarlar geçiydi. Şimdi ise pandemiya sebebinden iftarlar bayağı küçük geçe. Evge yetkizilgen iftar degen hizmet de var. Bugün bizde küçük iftar 15 kişilik menüda nohut çorbası, yantık ve pilav. Tek pırnıç koşup damlamak kaldı. Orazanın yarıdan ziyadesi geçti. Mayıs 13'ünde Oraza bayram sonu ise mukaddes yerlerine acılık hazırlanıp başlanacak. Kırım Muftiliği ve acılık operatoru elektron şekilde arizalarını kabul edeler. Keçken sene acılıkka yazılganlar endi cedvelge kırtetilgenler. Bu yolga çıkmazdan evvel mutlaka aşılama basamağından geçmek gerek. Bu kabul etken tarafının şartıdır. Acılarının yaşı boyunca da sınırlar var. Bu 55 yaşa yetmegenler olmalı. Aşılamasız Saudi Arabistan kabul etmey. Şunun için acılıkka barmağa istegenlerini aşı yaptırmağa ve halkara sertifikat elde etmeye çağıramız. Acılar aşılama ve biometrik pasport basamaklarını acele şekilde geçmeleri için yeşil koridor açılacak. Gosuslugi portalından resmileştirilmek yeterli. Rusiya sakinleri öz meskenlerince gaz keçirilevi için para tölemege mecbur degiller. Bu haqda devletimizin prezidenti federal toplaşuvga müracaat etken vaqt haber etdi. Çoğusu adamlar mavi yakarlıq olgan yerlerde yaşaylar, lakin onu evlerine keçirip olamaylar. Sonki 100 metrler olarını da sonki milya dep adlaylar. Bu en pahalı iş sayıla. Şu sebepten devletimizin yolbaşçısı böyle evler gaznen temin etilivi planını işlep çıkarmağa avale etti. Tafsilatlar növbete kilevhamızda. Her yerde kuf. Balalar böyle şarayette yuvunalar. Kuf vanadan gayrı da başka odalarda. Evnin sahipleri onu temizlep yetiştirmeyler. Lakin o kene de peyda ola. Ablalimovlar ailesinde buvnen isinüf olsa da binanı odun ve komurle kızdırıp olamaylar. Bu pek pahalı. Kışka bir maşna odun ve 2,5 tonna komur kete. Bu 30 binge yakın. Katı yakarlıkka birkaç bin ruble bundan gayrı ışık masrafları ve bu tek bir kızdırıluf mevsimge. Ercivan Ablalimov başkaca yaşayışını tasavvur etamay. Her yıl vade eteler, lakin bir şey yapılmay. Ahmeshit rayonunun Safiyevka koyunda endi çok yıldan berli tabi gaz var. Lakin aşağıda yerleşken uç sokakның sakinleri hala da gazsız omur keçireler. Endi mayıs ava sovuq, soba yakmağa mecburmuz. Ne tapsak onu yakamız. Dersin boru yakın, lakin bu sokaklarda hepsi sakinlerinin ona koşulmağa parası yok. Sonki 100 metrelerini sonki milya dep adlaylar. Olar en pahalı sayıla. Bizge gazga texniki vesikalarını hazırlamağa yardım etmege söz berdiler. 28 yıl geçti, gaz hala da yok. Bu gibi hikayeler memleketimizde çok, şu cümleden mesele yüksek seviyede çizili. Gaz onaytlığı mevzusunu prezidentimiz federal toplaşuvga müracaatında seslendirdi. Adamlar da Marta'nın sınırına kadar gaz keçirilmesine para tölemesinler dep, hakimiyet regionları ile gazifikasiya boyunca plan tizmeli.
Kırım'da yanı gaz yollarında sonki mile 2019 seneden beri bedava. Adamlar tek gaz evge kurulğanı için para төлeyler. Evvelleri tüzülgen proyektler haqda aytsak, bugun endi kurulup bitken ve eksploatatsiya etilgen yerlerde bu atvodlar endi nazarda tutulgan. Şunun için şimdi prezidentimizning avalisi boyunca bu sual ögrenili. Bu işlerini amelge keçirilmesi için maliye tapmak gerek. Vladimir Putin'in emri boyunca reabilitirlengen vatandaşlarımızga azbar kapısından şötçikке kadar gaz çekilövüne masraf etilgen paralarının 50% kaytarıla. Bu emde elektrik teminlep ve suf akızıluf işlerine darkala. 7 yıl devamında bu programa boyunca repatriantlarga endi 4 milyon 300 bin ruble төлediler. Нариман Сулейманов тazminat hakkında gazetada okudu. O vakit evge gaz geçiriydi. Kanuni hakkını kullanmağa karar aldı. Her kişiye 14,5 bin ruble kaytarıldı. Küçük ya da balaban olsa da bu maddi yardım. Men böyle yardımga kuvanam. Repatriantlar toplu yaşayan yerlerde federal maksadlı programa boyunca 38 kilometrege yakın gaz yolu çekildi. 2021 seneside 42 kilometrege yakın gaz teminlegen ağlar, 33 kilometr ışık teminlegen, 15 kilometrege yakın yollar ve 14 kilometrlik su teminlenuf ağları kurulması planlaştırıla. Ukrayna devrinde bir yılda tek 2-3 koyge gaz yetip keliydi. 7 yıl devamında Rusya Kırım'da bu göstergeçler birkaç kere arttı. 19 senesi bizde 9 koy gaz ile teminlendi. 2020 senesi ise 12 koy. Bu yılı 18 koyge gaz çekmege niyet var. Gelecek sene biz 18 koyge yetkizeceğimiz. 2025 senegece Kırım'da 83% yer gazden temin edilecek. Böylelikle yarım adamızın sakinleri tezden odun ve kumur ne olganını unuturlar. Gelecek galibe konu ile sizni hayırlayım. Nevbetteki rahatlık günleri biz görüşmeyeceğimiz. Oraza bayramdan son programımız evvelki vakitte çıkacak. Bizni er cuma ertesi ve bazar günleri akşam 7:30'da seyretiniz. Dolu malumatını trkmillet.ru resmi saytımızda tapabilirsiniz. Özünüzge ve yakınlarınızga dikkatli olunuz. Allah yapkan ibadetlerinizni ve tutkan orazalarınızны kabul etsin. Efirde görüşkence.